Otvaranje paketa. Odnese se paket gori na koćetu. Ka na kotilo. I svi se skupi idu okolo kada se dite rodilo. I mater dobije malo fibrice i počne računat na librice. A otac, ako nije u gori, već 10 putih je odgovori da je sva vrata zatvori. Najprije se odriši trajina, u ime oca i sina. Oca dopade komad viši, jer se iz Amerik ne šaju kaiši. Onda bakalar zapaha i otac reče aha. A mater kad botuni stanu sjat, nisam ti ga znala naticijat. Sestra predloži prva, ko čaj stegne to da i prova. A kad se četvorica za konok od paketa obisu, onda to ne zvoni remeta misu. Kad paketići ni idu tira mola, onda to zvoni manjarola. A manjarola zna se kada spada, na poklada. Pa mater iz kantuna izviri u pelici ka kuna. Otac sliči na svetega špirjuna. Sestra do pasa prima balerina, od pasa pljunuta teta mandina. A brat ka sveti Ante Opat, koji ne da rizat ni kopat i koji ni bil šempijun, kao ni sveti špirjun, čaje uči da vaja sadit masline i činit uje, a ne mi ga se ozirat na tuje i baratavat vešte za uje. I tako iz kamare ne gre se ća, dokle se ne snoća i otac raskomoća. I dokle se u kamari gori paket otvori, 4 suside doli došli su za jatu šaki soli.